Mwiriweho neza mwebwe mudahwema kubana natwe hano kuri Kayihura Info. Nizere ko mumeze neza, weekend ikomeje kubagendekera neza. Hari amakuru yihutirwa by'umwihariko mwabonye inkuru ikomeje kuba kimomo cyangwa se ikomeje kuvugwa na benshi. Ndaje nyibasobanurireho nyibabwireho y'umwana w'umukobwa w'inyamasheke watsinze ibizamini bisoza umwaka bya leta akaza kuba uwa mbere ariko ntaze kubihemberwa. Nabonye benshi bagize ibitekerezo, nabonye ijambo rikomeye cyane ry'abayobozi bakomeye buri umwe yarivuzeho. Ndaje kuza mu kanya ndabisobanura ndabyinjiramo kuri umwana Leontine wo mu karere ka Nyamasheke watsinze ikizamini ariko ntaze kugihemberwa, akaza kugihemberwa ari ukubera imbuga nkoranyambaga induru zamaze kuba induru. Ariko mbere yuko ninjira muri iyi nkuru neza, reka mbanze ninjire mu makuru agenda avugwa kugira ngo tuze kwinjiramo mu buryo busobanutse. Intambara hagati y'Uburusiya n'igihugu cya Ukraine yongeye gukaza umurego. Kuwa gatanu ibitero by'indege zitagira abapilote drones by'Uburusiya byibasiye ahantu hacururizwa mu mijyi ya Kiev, Hari ndetse n'igihugu cya Ukraine. Raporo zitandukanye zivuga ko abantu nibura 16 bahasize ubuzima, abarenga 130 barakomereka cyane, harimo abana ndetse n'abari abantu bakuru ndetse n'abakomeje kuburirwa irengero. Ikindi cyateye impungenge nuko igitero cya kabiri cyabaye nyuma y'igitero cya mbere, mu gihe ibikorwa byo gutabara byari bikomeje. Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yamaganye icyo gitero ndetse avuga ko igihugu cye kigomba gusubiza. Kandi koko Ukraine nayo yakomereje kugaba ibitero ku butaka bw'Uburusiya ikoresheje drones cyangwa se indege zitagira abapilote. Uyu munsi hari amakuru avuga ko drones za Ukraine zagabye igitero mu karere ka Samara mu Burusiya, aho ikigo kinini cy'ubwikorezi by'ibicuruzwa cya Ozone cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Ibi bigaragaza ko intambara itakiri gusa ku rugamba rwo muri Ukraine gusa, ahubwo ko ibitero bikomeje kugera no ku bikorwa remezo biri kure y'umurongo w'urugamba. Inkuru ya kabiri ikomeye cyane ni umwuka mubi hagati ya Amerika ndetse n'igihugu cya Iran umaze igihe. Kuri uyu munsi tariki 22 Kanama, Washington ndetse na Tehran bakomeje guterana amagambo akomeye mbere y'uko Amerika itangaza ibihano bishya ikomeje gutegura kuri Iran. Leta zunze ubumwe za Amerika yavuze ko ibihano bishya bishobora kuba mu bikomeye cyane Iran yaba yarigeze ihura nabyo. Iran nayo yavuze ko igitutu gikomeje gushyirwaho na Amerika gishobora kugira ingaruka zikomeye kandi ko ishobora gufata ingamba za gisirikare. Ikibazo gikomeye cyane muri aya makimbirane ni Strait of Hormuz, nk'uko maze kumenyera, umuhora w'inyanja unyuramo igice kinini cy'ubucuruzi bw'ibikomoka kuri peteroli ku isi. Kugeza ubu ubwikorezi bwo muri uyu muhanda bwaragabanutse cyane kubera umutekano muke. Uyu munsi ariko hari ikimenyetso gito cy'uko ibintu bishobora kugenda mu buryo butandukanye. Iran yemereye amato amwe n'amwe atwaye peteroli y'igihugu cya Iraq kunyura muri Strait of Hormuz nyuma y'ibiganiro byabaye hagati y'abayobozi b'ibihugu byombi, ariko ibyo ntibisobanuye ko ikibazo kirangiye. Amerika iracyateganya kongera ibihano Iran ko nayo ishobora gusubiza. Ibi birahangayikishije isi kuko ikibazo cya Hormuz gishobora kugira ingaruka ku giciro cya peteroli, transport, ubukungu ndetse n'ibiciro by'ibicuruzwa ku isi. Kuri uyu wa gatanu igiciro cya Brent crude cyageze hafi kuri 94.39 by'amadolari kuri barrel, mu gihe WTI yari ifiteyo 87.06 by'idolari. Muri Gaza intambara nayo ikomeje gufata hasi hejuru n'ibiganiro by'amahoro biracyavugwa cyane. No muri Gaza ibintu biracyari kure yo gutuza, amahoro ntaraboneka. Abahuza barimo Turkiya, Misiri ndetse na Qatar bakomeje kugaragaza impungenge ku bikorwa bya gisirikare bikomeje kuba muri Gaza, bavuga ko ibitero bishobora kubangamira imbaraga zo gushaka umuti w'intambara. Muri iki gihe kandi ikibazo cya Gaza cyongeye guteza impaka ku rwego mpuzamahanga nyuma y'uko Turkiya itangaje ko ishaka ko Interpol isuzuma icyifuzo cyo gushyiraho Red Notice kuri Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu mu rubanza rurebana n'igitero cyagabwe n'abanyarwanashyaka bari mu bwato bugiye kugeza ubufasha muri Gaza. Israel yanze icyo cyifuzo cya Turkiya ikavuga ko ari igikorwa cya politiki. Ikindi gikomeje gutera impaka ni ikibazo cy'umwana w'umukobwa w'imyaka 5 witwaga Hindi Rajab
aho igisirikare cya Israel cyemeye ko abasirikare bacyo barashe imodoka yari irimo uwo mwana maze hatangizwa iperereza. Ibi byose biragaragaza ko ikibazo cya Gaza kigikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye cyane bya politiki n'ubutabazi ku isi. Perezida wa Amerika Donald Trump nawe ari mu makuru akomeye cyane uyu munsi. Raporo nshya ya Reuters ivuga ko Trump ageze mu gihe cyo kwitegura amatora hagati muri manda, ari gahunda ye yo kuba umuyobozi uzana amahoro ku isi ikomeje guhura n'ibibazo muri rusange. Ibi bibazo bya Iran, Ukraine na Gaza byose ntibirabona igisubizo kirambye. Trump yari yagaragaje ko ashaka kugira uruhare rukomeye mu kurangiza intambara zitandukanye ku isi, ariko kugeza ubu ibiganiro byinshi biracyagorana. Ikibazo cya Iran cyabaye kirekire, ibiganiro by'amahoro hagati y'Uburusiya na Ukraine biracyagorana, naho Gaza nayo ikomeje kuba ikibazo gikomeye. Ibi bishobora kugira uruhare mu buryo Abanyamerika bazitwara mu matora ya hagati muri manda azaba mu gihe kiri imbere. Undi mutwe ukomeye uyu munsi uri hagati ya Amerika na Canada, ibihugu byombi byananiwe kumvikana ku masezerano mashya y'ubucuruzi nyuma y'ibiganiro byari bimaze igihe. Amerika yashyizeho tarifu ya 50% ku bicuruzwa bya Canada bifite agaciro ka miliyari 20 z'amadolari, kandi Canada yavuze ko nayo izasubiza. Ibi bishobora kugira ingaruka ku bucuruzi bw'ibi bihugu byombi ndetse no ku biciro by'ibicuruzwa. Canada na Amerika ni ibihugu bifitanye ubucuruzi bukomeye cyane, bityo igihe imisoro n'ibicuruzwa izamutse, ingaruka zishobora kugera ku masosiyete, abaguzi n'abakozi ku mpande zombi. Iki ni kimwe mu bibazo by'ubukungu bikomeye bikomeje gukurikiranwa uyu munsi. Muri Afurika naho inkuru ibabaje cyane iri kuvugwa. Uwahoze ari nyampinga yahoze ahiga abandi mu iteramakofe ku rwego rw'isi cyangwa se no ku rwego rwa Afurika y'Epfo, Zoran Tete yapfuye arashwe afite imyaka 38. Amakuru avuga ko yari mu modoka iwe mu rugo Eastern Cape, ubwo abagabo babiri bari bitwaje intwaro bamuteraga bakamurasa. Umugore wari kumwe nawe yarashwe ndetse yajyanwe kwa muganga. Zoran Tete yari izina rikomeye cyane mu mukino w'iteramakofe ku isi, akaba yarigeze gutwara ibikombe ku rwego rw'isi. Urupfu rwe rwateje agahinda gakomeye muri Afurika y'Epfo ndetse no mu bakunzi b'iteramakofe ku isi. Abashinzwe umutekano batangiye iperereza kugira ngo hamenyekane abamwishe n'impamvu yabyo. Mu karere k'ibiyaga bigari, ikibazo cy'indwara ya Ebola muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nacyo gikomeje gukurikiranwa cyane. M23 yatangaje ingamba nshya zo kugabanya ingendo mu bice igenzura, ivuga ko ari mu rwego rwo kugira ngo bakumire ikwirakwira rya Ebola. Ibi byongeye kugaragaza uburyo ibibazo by'umutekano n'ubuzima rusange bishobora guhura iyo hari intambara cyangwa se ibice bitagerwamo n'abakozi b'ubuzima ku buryo bworoshye. Kurwanya indwara nk'iyi birushaho kugorana kubera intambara. Ikibazo gikwiye gukomeza gukurikiranwa cyane kuko ingaruka zacyo zishobora kurenga imbibi za Kongo. Muri make, ibintu bikomeye ku isi cyangwa se biri gukiranira hafi kuri iyi tariki ya Kanama 22. Icya mbere ni Amerika na Iran, cyane ibihano bishya Amerika iteganya gufatira by'umwihariko Iran ku kigendanye na Strait of Hormuz. Cya kabiri n'Uburusiya na Ukraine, abitero by'indege bitagira abapilote ndetse n'ibisasu bikomeje kwica abaturage. Cya gatatu ni Gaza, aho intambara ikomeje mu gihe ibiganiro by'amahoro bitaragera ku musaruro uhamye. Cya kane ni ubucuruzi bwa Amerika, Canada ndetse yuko ibihugu byombi binaniwe kumvikana ku masezerano y'ubucuruzi. Naho mu karere kacu, umutekano muri Kongo n'ikibazo gikomeye cya Ebola bikomeje kuba ibintu byo gukurikiranirwa hafi cyane. Iyi ni Kayihura Info, kora subscribe tujye dukomeza kubana umunsi ku